ndume kule fans no jige kule maragwa matongorete mundu retwo Katuni aranjira ngugeithie muno na ngwire wiko muno hena mundu retwo Dr. Juliet Kimemia Juliet Kimemia ni professor wako nethomithitie muno no wakiabu arauga atia Professor Kimemia aranjira ngugeithie muno na akanjira utindikio gutindikite na nikerete muno niguko neutral hena nigi muno kule kwa chama ya baba kule kwa Kanu na mama etia tingisha yasiona wa Kanu nsiona wa Kanu one mara ingira Azimio no ginya ule guthiete ri na karo ni meguka no ginya matingia guka tondu wa mbere tari Carlson mucio kana murata wako muno a very great friend of mine na sometimes netuko tukichat within a week tuko tukere maita meri nake na ule juu ni ati onakona wararugama ri ndu mundu athia ni kuga ndungihota gukombat utari sua ni ukoin Carlson no akigera gatagati-ini no kugera gatagati-ini ndaikero no ndari kuritu muno ri no anyitanire na ari angi ndungihota ule tugire no ginya munyitane okira rwera-ini okira ri no ginya munyitane urenda kurugama Maragwa niki why Maragwa wa mbere bona governor kana Wagagoyo Maragwa ni constituency yana tura hinyireirio makiria na retwa riu Maragwa ni tandu Maragwa no ni marigo matukane Maragwa no ndoingi matua Maragwa ni marigo matukane Maragwa riu matukane Maragwa makirima hau no retwa ria tukire Maragwa no andu aingi magitika advantage ya retwa Maragwa gatua Maragwa ni kogwaru makwa makigo na Maragwa kogo riagiro gutamuko Maragwa ti Maragwa asa ni Maragwa Maragwa no ti Maragwa aya hau ni hega tondu na ni ndire data ukoega ni marigo matukane uri hakoragwo akiuga ni marigo matukane Maragwa marigo mera riu urenda kuoneka urenda kumukiria wenda kugweta thina Maragwa kire gatuma ngwire ndirarugama ku wa mbere Maragwa iturite gatagati-ini ka constituency yari ya Kigumo marato ima Kigumo ninge tugitwara kundu getagwo Makuyu riu constituency ya Maragwa yokire eza tugene ule sprintagwo tukoretwo tutigerirwo tuta muno no he mundu mwari mwega muno wetagwo munene wa Chege ule watwakire thibitari watumire thibitari ya ruro yako na thibitari yo igeko yako a training college na igituika ni gutherema ndaikeno go ni level of hospital na thine wa kule Maragwa thibitari yo ni twakinyite handu na igithii kihitukio gwako kindu gitagwo Kenya Medical Training College nigo students yo the iria cirathie guthoma moke kundu kuriko na maita maingi college district mugura munene ukorwo wikuo irathi cia kautari irathi cia kawaida tari irathi cia story building umuthi Maragwa ni undu wa kio Maragwa ni kwaheretio ni kwambete gukeherio Kenya Medical Training College ya ndenda kuga ni gwakwo kuo reke andu mathie makarombe kuria kwagirire na ndingirega kinya na kuria Makuyu irenda gutwarwo Makuyu ni gwe tukwagirwo gukorwo gwethwo ni gutindika KMTC no ginya soka Maragwa tu ne kwenda mundu innovative kuria Maragwa kwina thukuru kwina nyamu no itagwo Teachers College ino haha barabara-ini main na Makuyu Teachers Training College ri ni college itena potential ya ruto kule gwitu Murang'a ni kuri na university ino Murang'a University ile ya iroko a constituent college ya Murang'a University ne ni maundu mari mari guthi maikare na gerio guko Maragwa ni tondu hare ugi hafara ume hau thino wa thukuru iyo no tucenjie barabara yo kuma haria Keno kan tukwete kuma kuria Thika uthie straight all the way ginya handu hegwitwo Marwa guti handu hakona thibitari fatio imwe yairukwo ituo thibitari niguo na Kenya Medical Training College na yoke ndore kundu kuriko niguo maundu maria mothe meko makigathirie kundu na tukuri itora riu thibitari number 2 tu twali horo wa barabara Kamau njitikitie kigwa gititeithaga gitiko gititeithiko na hanini na kire gituma mundu agena urugari maita maingi nikio kiwiro gikwira githomo
ni kia bata muno tondu na githomo gikothomete na mundu kwa gwika uru urugama na fact yaku kule Maragwa kuona kwa kwina mathina maingi muno ginya rimwe ginya town ndingegerekire ona rimwe president yuka gwika campaign nitwa gwekiritwo mahiga na gutuka de kuingira no kato nake ni ari na intelligence akiuga Maragwa no ginya ikirorani nie mwenyewe ndakinya handu ngithie ngiuga Maragwa ikirorani kurigana promise ya president na ngithie ngiaje kurugana na ngithie gwikira ginya barabara mahiga ndia mwico ndahurirwo thimu ngiruthi ginya Mombatha na ti ndarire ndege ngithie ngikora mundu witagwo Macharia ndakora Macharia tugithia kijuria isaga kindehu ni huru ni munene thimu na ndikwenda maundu mangi barabara ino ni uthondeko immediately after kuma ko ndathie handu hetagwo Thika Greece ngikora mundu wetagwo Mbale county commissioner tugithie tugisemania na uria wana contract na tuhendire contract kuna maundu maria mothe mathiana procedure cio cigithi barabara ya kirorami ko ndakirire umwe tongerera marima otore maria mekuria kena uria ngingera kugwetania ati hena difference ya bia cia basari basari ndihana gwega kana ndikwa ndena wega kana ndena gworu kirigire kugweta tenire yagiru kunyo mundu ne gukwe kimukinyira no utikiru kiuru to ikinya handu kaigwa thini-ini wa bururi wa Kenya ati Maragwa ni imwe ire randikwo thini-ini wa auditor ati bia cia basari cia no atirire mheshimiwa MP arokanira hana basari na ni kamiti irutaga wira ucio kamiti ya ikoragwo ya CDF niwe ko ikiruta wira wa kumenya no kuyo basari no twekuheo mubunge arokira hana ndaikaraga kamiti-ini ya basari wana kama uti hado ikaragira no he kindu kimwe kiragwo the bucks always stop at the mundu munene uri ukora kuite bulitatha ndaikate no go bururi wa Kenya huwa no go ni president at anything egithituka ne kuhingicana hanini tugire president kwa ruko thaka gituka ne kuhingicana thini no akure kwa CDF mundu rugamirire nyamuyo ni ukuite tatha ni MP no ndaikaraga kamiti-ini uria gwikite ri cikega yoda uria gwikite ri he nyamu itagwo white ikohithitwo tinene irakorwo ikidita maini maundu mothe white board iko ikidita maini maundu mothe uti mundu kwa gikara na nikyo ndaiga nduacio othe mairuko makigatu na mairuko magitagu kogo ana ugo ngwenda basa ndokwenda gwikatia nayo basa ri no ginya mundu othe akwa kene na rithia ria kwa ni ati handu ha basa ri no neagwo mundu o mwana nyingi prefer andu maikare the county na national government maikare the marore muciari uraneo basari no rigi 5,000 3,000 2,000 kata game power atuike ne tuka empowered handu ne obese cia basari atuike ne ko empower we mwenyewe akone therapia na kwa gitwara mwana thukuru ndikugo risia ria gutuika tene gutuika ndurane mwana basari mundu ucio alikare kia thukuru alikia thukuru ninge still agatuika kindu hatari tonde handu egukwa agithie na muciari ucio ninge no kuthie utinge guthiĩ kwaje kurimia ni tu empower mundu uria uraneo basari atuike ena handu arathi kumambia yethere one mbeca ici no ne nginya cia mahuthiro make gwetera wa gatatu na wa kana turikia uria ngigera kugwetania ati thiini wa kule county no thiini wa kule gwitu county kana Maragwa constituency kile kingi ndegweta ni uhoro wa farafara no nginya ciko cigithondekwo na gutikage na discrimination ya ati we mwenyewe ndio ajagurire mutiajagurire muno inyue aria mwajagurire mwena uyu twenda kugena kindu gitagwo equality nikyo ndaiga usawa equality ya maundu mothe ati no nginya kindu mundu wothe akone agusagurire kana agusagurire othe mundu agusagurire maikagio kiondo kimwe kimwe ukamenya guti handu urenda gusagura mwena mundu urathondekwo rungi ndurathondekwo ndi umwe wanathi kunegena gwakera na gathi gero isaki ndiugo nitugwaje gwikira gwaku kwale wisi ukaigwa tondu kurakinya kwina andu maraiga ati ithu tutiacagurirwo uria ungingenda gukwira ni ati hindi warikia gucagurwo utikaga role model ya that society ya gucagura na rĩu tuika role model ya andu acio tiga kwaria miario ya irua tondu kwina ciana kwina andu angi me hau magire kugia imitate maundu maria winamo maria mangituma utikane guthii na mbere then kindu kingigera kunyitanira ni ati ni gukorwo tani tuga thirikari ni yagire akone indo imwe iria cituikite ni ciatuika devolved kwina uhoro wa health ni atuikire devolved no munyitanire na thirikari nene tondu nginya na ndaikeno guo thirikari kure kurathondekwo thibitari na dispensary ni ciguthondekwo no mugerie kunyitana niguo gutuike ni mukwariria nginya kuria bunge tu uria ungingenda kugweta ni ati kuria thiini wa bunge national parliament ukorwo ugithie kupure maundu matatu hena oversight
hena nyamu ne ta representations neno ingiko ya guthondeka mawatho reke ndie gutuika hindi ciothe ndi kuria tukina kafrida nie mwenyewe kana ngina nchubibo hindi ya bunge irahitukia maundu maria magirire mabata na nikiro na thini ni wa Mount Kenya andu aingi ni matumite masave tondu andu aria twacagurire maita maingi na to maragwa na to maranga na to ni kundu kuingi andu aria macagurire maita maingi haro mathi marute wira kure National Parliament mathire ko mathia kuria mundu guthi gusaina document yugo ati ni akinya azoka inuka hindi no thirikari iratuikire ni guthi kuhitukia horo wa party act ndona mundu wothe agithi kugirwo nginya kuria ana kana gitandaini kana muci ukona mundu cinenagirwo athie kuria gikekura na le mundu mabata marathi kuhitukio ndukamana ko tariu ndaike no guturaria thirikari no turaria horo wa devolution kone kuhitukio thini wa send mathe makihitukio nyamu etagwo nyamu no etagwo World Development Kit World Development Kit hari ke guthi kuria bunge na ndendu mari guteithika me kuria ward-ini ukona MP othe ni mwora tondu mareciria mundu yatuika empowered ni akumeheria na ndigutaiga thina ucio wothe ni gutwina guo munene muno ati urageria gucaria mundu we no wathi wathoma no wandi ko wira urenda gucaria mundu ule wa itura riaku muthomu handu tuke ni kumwethera handu kana mboni njira ya guthi gwetha kihoro kana handu agithie guteithika urenda mwandike gwaku gutuagire ng'ombe urenda mwandike gwaku atuke no uria kate ukona itura ni kuricokera ricokena thutha ngiogesha no watariria itumi cia kunjaga cia gwetha ne nyingi muno icho ni imwe ciacio thina mbere na uringenda gukwira ni ati Kamau hindira mundu athi kurugama uthia kurugama gwitikitie Ngai waku na njitikitie ndaika ino guo uhotani umanite na Ngai ukoyo wagoro gukira uhotani wa mbia ati ngithi wika campaign yako ndenda kwira andu othe mundu urajikira campaign ndakajikira campaign ya irumi ndagathi kuruma mundu ndaga wendo rumanaga ngithira kuruma na ndikaruma mundu na niyo na guthii gutuika thingini muracokanira mundu ni igere ko nyine gutheka guthekagirira ona he mundu mwana ona twarathie handu mucemanini akarumana ngamuthekera akorio ni gutheka aratheka uyu tondu na suguri icio tondu mundu cia tene ciathirire ngwira mundu nari kono eke campaign ya wendo enda mundu ucio reke mundu wothe etikirio kuthii kwendia sera ciake reke mundu ucio wothe hari arenda guthii kuga ati nyacagurwo ni aneke kira tumende gucagurwo one thing gucagurwo tuacha matusi mau mehere na uria ungienda kugwetania ati thini wa kuria Maragwa constituency hindi waigua ndagweta uhoro wa health waigua ndagweta uhoro wa barabara no nyende muno uguo kugweta ngigweta tugacirithie kindu gitagwo social responsibility ati kuria gwakwa kwina nyamu itagwo ngona nyamu itagwo corporate responsibility social responsibility services ati kuria andu ni ngogeciria uria moka na tugeria kumera moke tondu security ni njega in fact police ile ngigweta riu ndaika no ta ucia cio riko nginya UCPD ni tuye tugiikare tukamera ihi complete kuna complaints wana nona ndira tunyitanire na tukanyitanira kinya ta ndaika no nginya handu gitwara ciana imwe secondary itali na bia gaga dibia garigara polithi ona nyumu na tura nejo ni muthia regi mwasebene kuingira tarafu-ini ugathi karafu gati kuhingitwo mathane makirira mundu ndu natora higoti-ini ndu ona kora maratu makowe meku ni mundu namo kamera na nyoto gwiko gori ndaike no tukiruta bia muraruta bia tutwale mwana secondary ukona ona all turajitana othe tugatwara nginya mwana secondary he mutu twarite kiagonyi ugathi wakora kambuni ile cina mawira kuria gwakwa Isagaki na Isagaki etukite industrial hub ugathi wakora mundu ta imwita gwa Freeland ngamura thukuru hena thukuru iguko gwaku tuguti kwina bia si wina kanyumura thukuma na itura kambuni yaku gituka ne kuherahe andu a itura no mangiukira guteithiriria nyita responsibility ya tuthondeke thukuru yao ukona twanyita na kanyita ciana ciganona noguo ni gwikira kuga utongoria ndukwenda kurorwa ati mundu individual ukorwo ari andu kunyitanira bata ni umwonie katira makomora ndole muno hari maundu werire andu a Isagaki magiguthura ura ukimatiga ru nigetha uthie the Raja constituency ri ukumatiga maiganeire kana mataiganeire no tongoria waku Charles. Thank you Kamau wabere ndere tedo Isagaki nigugeria my level best uria kugiga na mifuteti barabara-ini na umuthi no njuge 75% ya mifuteti irrespective kana ni irale hona county government kana na national government Isagaki almost 75% mifuteti yeku na ndikirito kwa list ndegete thini-ini wa ward yakwa wona ndacaguru ndiga make sure ciana citu
isi ko sigirika tukasige kakerio wega uti mwana ukorira nitukugeria guteithania na arata akwa ciana icio ciothe nitwarite secondary nikio igo kikwira tukarikanira aria marika kuma form 4 ati mundu ni arikia form 4 ni eto university na mwana ucio ginya muciari wake ni kurimira arimi de handu angehota gwika tukanyitana andu acio nikio ndakora twina ciana 92 at moment. Okay, gutiro ndo andu akumaga kuma thutha naguo makure tariu ri maragwa kwi odi cigana maragwa kwina odi 3 icio ngene iriko ukona odi ya makuyu ni kuri Kimorori Wempa Kimorori Wempa ni kuri Kamauha ni kuri Kabiti ni kuri Geda okay na riwa kwa Isagaki ciothe ni 3 aha urenda kuga gutire mundu koma gwa Isagaki athire andu Geda yatigire era andu Isagaki athire Kabiti Kamauha Kimorori Wempa na Makuyu wikaga uguo thini wa uturo ginya gwa kumucini ona gwa kumucini no igwe neighbor akiuga ni ngani wi hale uraguthukiria rito na ringi no korwo wega gatagati-ini ndu hindu ngendo ni andu othe no ngiko ni andu hendetwo ni andu othe bwana Kamau menya wina kawathe koguo nikuga ndaiga atiriri ona gatagati-ini ona kuria gwako wode Isagaki njue niko ndacoka rikoroga mari still no kuona andu angi megukoma kehinga the same case ukirugama gite KMP tari uguo ri still no mukona andu angi mugukoma mukikate mugicindana tondu handu hada akura ni murango ikoigwa na bathia siasa ikoigwa na murango ikiretwo bathia kama no uthi kuhingura bathia uhoro ruhirwa bizo uthi ukionaga njata no uthi kuhingura bathia ukore Ngai akubathire na kura Kamau giki nikio gitikiro guikara ndenda kugweta thini ni wakore gwitu gutie hindi ndungiota thini ni wa Romde akirona muthenya umwe kwina kundu kumwe gutigarite tari ndaikeno guhena barabara ta ithatu njui tie tukahitukia nigetuika ni gwako no gatagati-ini kari ndaikeno ure ndikitie kuria rais natige ni kuria andu matangenda kugweta maundu maingi muno na ti uru ni urathi ugakora ginya andu aria metagwo contractor barabara ni hituki na ikite maundu mothe wathi ugakuthikio ginya bikio na maundu maingi muno makarika no kaigwa contractor ni arigatiriri ndaikeno ngiruta wira uyu ri na no ziko se pede mbiru ri wacoka guthia ati no turete ngada ni kule guthia na turete githurano so kuona handu ho he andu marathi makinya ni uhitukitie ni wikite maria mothe ungihota gwika no wakinya handu riu na thibitari imwe ya kuria gwako Isagaki dispensary Isagaki dispensary ni ahitukia ni anetobia no still urathi ukariga murango ndaika ya muico ugathi ukapetition ginya assembly na andu magoka makapetition ugatwika minister ni athie netu na gwete ni kikigiritie yako ukerukiwa kimwe we are ready guthondeka barabara no tweteire fund eigire rikio kia fund gutwika ni kuingira ni tanya mwetagwo coming soon no ini nginya miaka 3 iro coming soon irago coming soon aya thengio irongo wako geno tukurikia na kiara njira ngugeithie believe it or not kiama kieru kia Jubilee kiama giki mwathie komba wiki ino enge na giki mugacemania na muhitukia itua ria gu support ngwataniro ya Azimio nigi kurituhia rugano rwa UDA thini wa gitaru giki muno ndikane gwitikania nake ati gwicia maikorituhirwo Jubilee ya rugorio tikurituhirio ni guthia cirathi guthira na jitikitie kure gwitu tariu maragwa omuthe andu aingi me mwena wa Yuda ni mathiete Yuda no kire tumite mathie Yuda ni tondu uti mundu rameraga uria kuraikarite ona ithu no twikite brother nene muno tugatwika ati hindi ciothe president witu no turatu ati no ginya kwa gitwira maundu maingi hatuko tukiruta wira tuko tu response na ithu ko revive kiama ithu na ithu tukako tukirite ati ni turugamite karo twirorere ona ithu tukako tuona firia itu na kioda iga kiama kia Jubilee getuika branded ure getuika tonyo tuika branded leke tuthi tukang'ang'ane gite-ini na nie no juga andu kana jikirie kura ni undu wa kiama de Jubilee iyo ni ngari iyo ni vieko abe undu ria ona nita mundu ujigire hali ta mundu jiga carpet-ini rora kira ki upstairs ini na ndaida kuga kira gatuma mundu acagure maundu meritu knowledge na knowledge skills na he kindu gigitagwo supernatural wisdom
iyo ni ya Ngai ati uracaguru na no hote guthii guteta kuria bunge na no hote guthii kwaria mijadala no nene mjadala kuria bunge no tuke ni ku discuss no tuke ni kuhitukio haya wa mwisho ni tonie president acemania State House na yuthi weekend na horetwo muno ati aracemanirie na yuthi ni kindagiro kwa keria siasa ni kumaro ima anga maundu maingi we merito ndi undu cio urabona ate ni nyona ngatheti ni gukwetaga muno Icaga Kiwani president gucemania na yuthi na president gukorwo akionania mwerekera kana kuria angienda na ugire akarumira athamiri yake nigetha tige bururi moko-ini mega uria gwikite bwana Kamau ndeke muturikia andu aingi ni mahingicanirie maundu ni mahingicanitie meciria muno na gugweta ni kuhingicania meciria tondu thiini-ini wa Bible nginya na Jesu Kristo ni onanagia njira na gikuo mutharabai-ini still ni onanagia njira na akitwonirie njira na mutharabai-ini wake na gitura thakame yo yaitika ni njigu na ndihindi koma nake president gucemania na yuthi ena kindu gitagwo social responsibility yake ni uko na political right yake ona economic right yake nayo ni mundu individual na kugweta na ndo ni nginya muthenya wa ira madam nyendete muno tondu mwendete so principled mathakarwa araiga advisors president mago kumwira kwi handu mitaratara matagirwo kwa gikinya no ndenda kuga we president ungituika no watuma bururi oigire bara-ini wiroreire uguo ni ta mundu anyitete mundu gitumumu kana aciari aria mariko me gitumumu na mundu mwanake wake ni arona na renda kugaya mugunda akera baba ha hena thuyukite hena muthuyukite akamura mahanyuke akamureke heria no menya na irima ne kugoragwo irima mundu ndanateithia muciari ucio ni kumuraga muraga nake president ndaikeno uguo angituika ni akira arekere bururi utuike no wanjia kuingira maundu matagire na igire ngahia no ciuko kuingira wigire moko-ini maria moru ma thirikari onake haria ri egutura mbure mago thini no wathi nikiro igo kigweta ugitua kurora ona aria mana ko maria tongoria a kuma Jacob na aria angi ni monanagia direction ya president ni na bata muno ihinda-ini riri ku make sure ni ari design bururi wa Kenya ndugatuke ni ukura na hindi ya gutawara tumakauga atiriri ati Moi wa Kibaki atagituonirie no Moi ni atwanirie ni kuriageririe njira ni kuri andu magite ni mathomete democracy Moi wa Kibaki atwonetie na njira ya renditu muno na tumirite andu metagwa Micuki na andu metagwa Njenga wa Karume na grupu yothe nginya Muhuhu George Muhuhu grupu ni atumirirwo na nikio ndikana rimwe Micuki ni okire nginya kule Murang'a Ihura Stadium akiwa kama hakuna mtu ambaye atafuata uhuru ajue si wetu ndia atumiritwo na njira nene muno uria Kibaki ekire ni gukirakirire na Kibaki still uringana na stress Kibaki ndahonete fiyo unaona na Kibaki ni ndaga kuga ndenda gwika uguo itara uratigumira koguo na ndaikeno uguo president we mwenye ni gutunia tunetie no we mwenye akaiga atiriri ingiko ndimwoni na ndaikeno uguo ndimwoni na ndimwoni njira-ini kurumirwa kwari rutiri na thahu thengio na thengio Icaga Kiwani uthii na wega ngeithiria andu akwanyu na ukimera makigena muthi mwega wa Valentine tondu ni cio njoroga uka kwaririria reke njuge Kamau to ni guthii ndirathii ndaikena na njuge ni gucoka ringi undu wa mbere ni kunyihia kuri Ngai ndinyihie kuri andu a Icaga ndinyihie kuri andu a ward ciothe ci thiini wa constituency ya Maragwa na ndihoe kuri undu methi mujike campaign ya thayo campaign ya wendo na reke maria mothe megukwo maria moru nduketikire kwi handu hangigia na Ngai ha jikira campaign yakwa na wirutire kujikira campaign na ndiramenya wega wona ndaigena gitini kia ni uko kimenya tini wa sagura ni we sagura todo igako ile community responsibility ya itu ithothe then tukiona Valentine mundu wothe ni age na wendo rio tuko twina ni ko umanite na Jehova leke tutikage wendo wa gutukate ni gutukinya handu andu maje kuhitani leke wendo ko umanite na Jehova na inoro riture na yoge na wendo na inoro riri no gie na wendo na le muraruta wira nao munyitanire nigo mukomo giaka bururi witu ria rukurathima na mweke wega na Kenya bururi asante thengio muno Icaga Kiwani wendo wakwa na inoro njugaga tita guko kumago umete haraihu na ngindire horo cio kambeni cia thayo irumi tutigane nacio irumi tigunaga irumi itiakaga njorogo wa githinji maroka mari andu atune magituhecia Valentine no makorotio guo ndune no ngoro-ini hihi ndirerwo ati mena guo ndune njoroge na chati ndune na tai ndune irio mehemehe
We all start differently, but we can all start with the strongest protection. Because some start early, others start late. Some from little homes, others from big ones. Some start together, or all on their own. It doesn't matter how you start, as long as you start strong. With new Colgate Maximum Cavity Protection. Now with fluoride plus arginine for 4 times more strengthening power. So that you can give them the strongest start to their day. Colgate. Start strong, stay strong. niguo rimi ure wina raithi muno kwa ida riri tondu ni urimi ure utatinda ugiciora wa fertilizer riria ngona mugoro ne ku broadcast just uthi uhurunjite mbegu ciaku koguo hatiri undu tuka ithu tuka apply fertilizer na ona tutitira migoro tukimita thumu kindu kiria karati fatara no kindu kimwe ndukamunya karati ucakie karati mugondo ucio koguo no nginya crop rotation koguo e survive na kiria kirariagwo ni mumera uria urari mbere